bobabe bafundisi labakhona ngibingelele nabomake mfundisi bobabe labakhona ebandleni nabomake labasha besilisa nebesifazana ngibingelele kubahlabeleli labakhona egameni lenkosi sanibonani bathandekayo egameni lika Jesu complainer ngibuta kuNkulunkulu ukuthi nangake nginifakazele bathandekayo kuthe lokuhle kulendlela lengihamba kusikhathi lesiningi ngithi ke kuNkulunkulu for instance nje when I started preaching 1990 ordained as a pastor ngashumayela 8 weminyaka kude lokubekwe etafuleni but I kept on preaching the gospel ngoba angibitwanga lisonto ngabitwa nguSimakathi then ngiyathandaza ke ngibhizi ngiyathandaza nami ngiyasola uNkulunkulu uyabona na ubalibalisa kulesi sikhathi kubehle usho uthi eyisiliva negolide ngeyakho mina kepha ngiyahlupheka lapha ungibithile uthi utawuba nami kepha manje lapha emanyeva ayangiwepha uthi konke inkomo leteluke etinzabeni tingetakho azi uNkulunkulu uyawume kancane. I just heard that voice in that prayer. That's how umeka kancane awuhlushwa ukuthi ushumayele emakhaya ngishilo ke ukuthi ke angikuthandi kushumayela edolobheni bathandekayo nokuhlala ngasedolobheni nje angisisedolobheni ngilo makhaya tshela makhelwane nzani ngilo makhaya and then that is why itolo ngisashaya nalokho ibhodi beka shayitolo wambile manje kufuna ngibhadale futhi manje namhlanje ngoba kufuna ukuthi kubethe lokukhalako la ngishumayela kuthule nje ukuthi cwa khulumeke sikhulumele sikhulumako athi ke uNkulunkulu awuhlushwa ukuthi wena ushumayela emakhaya ngoba inzaba ayisiyo nge-environment losuke ukuyo inzaba isekuthenini unabani la ukhona khona ayibonga inkosi. So then again nakusendeka lokwendekako kwakungathi kudlala iTV ngibona tingo letishiwo uNkulunkulu akhuluma ngempumelelo yalokholo wakho and isho ukuthi kufanele ukuthi ahambe phi eleni botsa seyiphindze yalwa nami isho ukuthi kufanele ukuthi ahambe kwangathi ngibukela ivideo bathandekayo wase uthi uNkulunkulu libandla lami bantu bami lengibabitile bantu bami lengibabite uthi bade ngikhonda babhajwe khona la kubhajwe wena khona wase uyakhuluma ke ukuthi njengoba uyaresponda positively sengiyakuthuma ke you will go many places teaching what I've said to you lenzaba lena yekweshumi neminikelo siyesaba kuyikhuluma thina bafundisi kuthule enkonzweni omanje ngizame kancane uyathi into beyikahle akumathi uthi beziwe endani nakumuntu beyikahle nangifika la nangabe kufika lithuba lekuthi ngabe siyayikhuluma asikhulumi thina bafundisi ngase kwahlanyana ke amshayile intandla awu letandla tekwebolekwa lethi thiyahlupha lethi bathandekayo and then ke bathandekayo njengoba sesaba kuyikhuluma kude lo ikhulumako bese labantu baNkulunkulu baphitha bayabhubha nababhubha labantu baNkulunkulu
bhubha labantu baNkulunkulu ukhanzela abanye bayabhubha naleso scripture leso sahamba kule screen lengasibona ekuseni ngabo 4 lesithi bantu bami bayabhubha ngenxa yekuswela lwati athi nakabhala umbhalo wencwadi yaMalaki chapter number 2 athi labantu inkinga yabo ayikho kubo athi ngini neba priest kuletimo lesesabe ukukhuluma ngoba letinye dithinza indzawo lesime kuyo bese siya withdraw ayibonga inkosi kweshumi nje ukhanza ukuthi akufundziseke bathandekayo kulesi sikhathi because sesaba ukuthi ngasikhuluma ngako bathi bantu hayi so seyilambile inceko njela makhelwane ngithani seyilambile inceko kepha-ke ngifuna ukukhuluma ngalendzaba le sive kahle sonke namuhla kweshumi bathandekayo kunema critics lamanengi namuhla especially kulama ministries lamilako nakulama ministries lamanye lavela kuma TV bayahlaba labanye bathi hayi lento yekweshumi lena ningayenti ningabokhokha kweshumi yinto yemthetho eTestamenteni lelidzala bakhona labake beva kanjalo ayibonga inkosi funa sichache kahle lento namhla uyive kahle kweshumi bathandekayo akusiwo umthetho nawufika ukhanza vele lengqondo noma lomqondo wekweshumi sewuvele ukhona ayibongwe inkosi kepha ino ngihlusha kusibakashane labantu ngangisebenzisa ivoice yami kuphela bana bakashane nabalapha ayihambi kahle le mic bathandekayo kweshumi nangabe kufika siqala ukubona eBhayibhelini sikubona kuvela kukhokhwa ngaAbraham encwadini yaGenesis 14 umbuzo lomkhulu uthi Abraham usewukhokha kweshumi nje ubuya phi nalento yakho le uthole enkonzweni uvelaphi iqalaphi nangamane kume khona lapha kulendzawo lokuyo ke ayibonga inkosi mshayele intandla again and then nakakukhokha Abrahama ukunika Melchizedek Yesu wa Melchizedek uyambusisa ayibonga inkosi ake siqale nje sikhulume lenzaba yokuthi ngoba sikhathi sami sesincane encwadzini yaNumeri uthi simakathe kweshumi kwami uthi konke kwelishumi kwami ake siqale lapho konke kweshumi kwami ngakuphendula lele ngikushiye kulenga uthi konke kweshumi kwabani manje na kwami aphindze esuke yena athi konke kwelishumi ngikupha eMalevi likhona abathandekayo nawubuya ngelanga lePastor's Day babegama ngoba kuyendeka kulesi sikhathi lamanye babandla akukhokhe kweshumi kungene kodwa letingceke ukuthi asanikwa lokweshumi bavele bavale nje bavale eminyango bavale babe bakamamba lekuthiwa kamamba kuvalwa ngemivalo kuvalwa ngetihlokothe emadoda bavale nje bavale ngqi
kube mnyama kanti sekungenile awungibukele treasure wasesonweni lakho umthosi treasure phela nasekungenile kuthule enkonzweni makholwa kuwabo bese kuyavalwa lamnyango ukuthule enkonzweni makholwa mhlawumbe ngizakhuluma leni vele ngiyikhulumako ukhona yini ongangithathela nje incwadi yabaseKorinte besibili chapter number 6 awungifundzele nje kancane livesi linye nje ungifundzele verse 11 na verse 12 na verse 11 na verse 12 na 13 naso uvulile bese uyafunza sikhuluma kini nine baseKorinte hayi mina ngikho Korinte bathandekayo ngisePentecostal ngikhuluma kini nine basePentecostal inhlitiyo yethu ivulekele kini lethi ngeke simakathe la niphetona tiyekele letinye tinto we are very unfortunate ukuthi kulamalanga mhlawumbe bakhona laba appointwako kuthiwe sowumfundisi so sina sahamba sikhala nasiyakhona asihambanga sijabula sahamba siyekela letinye tinto ngangifuna kubalisoja kahle kahle even today I love it nangibabona sebagijima baphethe inganono I love it somebody say he loves it so ke nangabe simakathe asavulelo umnyango wanipha letingceko hatinakwe phela letingceko so kumele niwafunzile shona la kude lesinigodlele kona letingceko kuthe namzukwana lina tamba tayonishumayela tamba tayoningqwabela abantu babenu tamba tayonishadisela abantu babenu lamanye amakholwa athi haya ngisaphumelelise liyana athi godlanga lutho somele ningafunzi kodwa ngini lenisivalele tinhlitiyo tenu kodwa bobani bathandekayo emabandla ayavala lamhluto memeta Amos Mfenisha bangumntwana Paulina akuvulwe njalo makhelwane thana akuvulwe akuthula makholwa akwendiwe njani kodwa bathandekayo akuvulwe nyalo ke sengikhuluma njengeyise akhuluma kubantwana bakhe uthi Paula nyalo lo sengikhuluma angisakhulumi nje kodwa sengikhuluma ngababe lo weluse nine khuluma ngababe akhuluma lebantu bakhe uthini babe ngithi nani ke vulani tinhlitiyo ngithi ke nani vulani tinhlitiyo tenu bangagqoke masutho kwetshele kolabo oversize bagqoke icathulo libheke etulu ngathi batemukele kanti libandla likhona the church must take care of the pastors a pastor is a gift from God ayibonga inkosi angekho lapho bengibhayiza njengendlula ayibonga inkosi so ke sisenzabene kweshumi ake sisicaleni lapha ke bathandekayo ake sifundzeni livesi lelijwayelekile lelenletayele labangalifuni labangalifuni kepha ke sesingeneni kulo incwadi yaMalaki chapter number 3 cela ke sowufundzeke ungaqala ku verse number 6 7 8 9 mina simakathe angiguquki ngako nani titukulwane taJakobe anikabhujiswa kusukela esikhatsini sabokhokho beni nisukile etimisweni tabo sukela esikhatsini tabokhokho beni nisukile etimisweni tami nangete natigqi nangoba khona lo ngangibambela incwadi yaDeuteronomy chapter number 8 angifundzele verse 11 12 na 13
ume bekumuntu lapho asofunza khona lofunzako Qaphelani ke kuthi qaphelani ke bekuthi ningamkhohlwa simakathi ningamkhohlwa simakathe uNkulunkulu wenu ngekungagcini imiyalo yakhe. ake nilalele lalana kulokulandzelako funza kulolu funza Nemithetho yakhe, ningagcini ini imiyalo yakhe, imiyalo yakhe nani bathandekayo nemithetho yakhe, nemithetho yakhe netimiso takhe netimiso takhe lengininika tona namuhla. lenginika tona namuhla. The church here is given 3 things: imiyalo, imithetho, timiso. Funza ke lo Malaki chapter number 3 funza. buyelani kimi Qala kusondwa manje ngikuheda mina. kusukela esikhatsini sabokhokho Qhubeka. benu nisukile etimisweni tami nangete natigcina. Ake simeni bathandekayo, can we come together all of us? Usisi makathe kulokuthathu sisuke kuphi? Uthe sisuke emthethweni. Uthe sisuke kuphi? Etimisweni. Timiso ngema decrees. Dinto lekuthiwa lokho kutawuma kube nje. Kodwa imithetho dinto letishaywako letingabuye ti amendwe. Kumiselwe bonke bantu sibafe, they don't change. Because simiso. Lage ngitiphi letimiso lathi sisuke kuto. Usijoba nisuke etimisweni tami. Nangete nathi gcina akasasho lesibuyelana etimisweni tami. Uthi buyelani kimi. Funza mna. buyelani kimi nami ngiyawubuyela kini kusho simakade longisomana. Okay. Can we come together? Kwendekela. Ukuphi lo muntu lokukhulunywa ngaye naNkulunkulu. KunaNkulunkulu uthi buyelani kimi. Nami ngidawubuyela kubani manje na? Lokusho ukuthi uNkulunkulu ukuphi nyalo. Akuthula makholwa ukuphi uNkulunkulu bazalwane. Angasho yini umuntu sibuya kimi ube wena ula kuye abasibuya kimi. Lalela Sambulo chapter number 3 verse number 20. Uthi Jesu buka la ngime ngasemnyango ngiyankonkotha malele lenkonkotha kuye la ngekhathi. Uthi yena ngileke khathi kuye ngoba uthi buka la ngicebile nginako konke angesweli lutho kanti akati kuthi umuntu wehawukelwa. Uthola makholwa uthola abazalwane. Uthi simakathe buyelani kimi nami ngidawubuyela kimi. Hawu lapha ikhona into leso sumuntu uNkulunkulu la. Manje lo muntu akaboni funza mnakethu. Pho kodwa niyabuta nithi pho singabuyela kanjani? Kuhlala kubutwa. Pho siyawubuyela kanjani? Umuntu angamebela yini Ngoba uNkulunkulu? labantu laba ababoni kwekuthi ikhona into loyonakele. Uyabona langabe kudliwa tishume tiyadliwa noma tingethe takhokhwa umuntu akujinge angaboni ukuthi konakele angaba utreasury abuye abale tishume talabanye angathi balitakhe futhi atibale boldly and nicely and happily angaboni ukuthi ukhona lokonakele. Umuntu angamebela yini Uthi uNkulunkulu? ke simakathe umuntu angamebela yini uNkulunkulu ngoba uthi kuganga kweba lokwendeke ebandleni ngiko lo lokususela umuntu uNkulunkulu. Kepha lo muntu abe angaboni 1 ukuthi webile, number 2 angaboni nalokho sokukhweshile kuye nalo uNkulunkulu. Noko niyangebela
kodwa niyabuta nithi sikwebela njani. Bantu abana stress bangakunquma webeliqhudzela lapha kamakhelwane bathi uyaganga ungathi ukholwa lapha sikholwa nawe lapha usuke lapha yokwebaliqhudzela kamakhelwane kepha lengwenya ledlathi ishumi ayinqunywa. Kuthule enkonzweni bathandekayo. Awukuthula makholwa. Lengwenya lena ayinqunywa. Ayenti walutho nje. Ngoba inkinga iba sekuthenini kude kahle kahle lo lokonakele. Konke kusahamba kahle. Konke izinto normal. Kepha uNkulunkulu akhweshile. Kodwa niyabuta nithi sikwebela njani. Ngekwelishumi nangeminikelo. Uthi ke simakathe ngekwelishumi nangemnikelo. Ake sishadise lenivo letimbili angithi kambe. Angithi makholwa. Ngani kodwa manje na ngekwelishumi nangemnikelo. So wentiwa yini wena lokuthi bese ukhokha lokunye kodwa lokunye usakufuna. Bayathi hayi kweshumi asikubeke eceleni kodwa umnikelo sawufuna. Awumangali ukuthi babe mahlelela baze bawufune nangeTV but please, God is going to help you. God is going to bless you. Can you put something like 1,000 in this envelope? Lalelani bathandekayo. Lento lena iyenta umuntu atikhanze ehlukene naNkulunkulu ngoba kahle kahle umzalwane ngishilo itolo la ngigcina la ngiyabona nginkonje bangasakunambithi kahle labanye ngathi kulukhuni kukholwa kahle kahle kukholwa kwelikholwa lelinganikeli kahle kahle lisuke lisitshela ukuthi cha sinenkinga yalento yekholwa inginikethe inkinga ngoba labatalwa ngemnikelo lo wendeke eCalvary nase kufuneka umnikelo ababi nankinga ngoba John 3:16 waNkulunkulu bayamati John 3:16 webantu bayamati ngoba John 3:16 kuma gospel ukhuluma uNkulunkulu athanza abantu nikhona bathandekayo anikela ngendodzana yakhe bese usi 1 John chapter number 3 verse number 16 kuthiwa njengoba yena enta wabonakalisa uthando nathi sifanele tshela makhelwane ufanele sifanele kubonakalisa uthando kulabanye. Liyaqhubeka leli verse lichaza izinto letinene. Imali yemuntu wazi wayibona ingangene esontweni kusuke kungakangeni yena. Kuthule enkonzweni thula makholwa. Bible lami encwadini ya Matthew chapter number 6 na ufunza verse 21 kuthiwa lapho inhlitiyo yomuntu ikhona khona nengcebo yakhe uyawikhanza lapho. Abangiphikanga eFree Evangelical bathandekayo ngathi tela angisilo lithawunasi kuthule enkonzweni akuthula makholwa. Kungako na ufika ku mission yami utafika ukukhanze identify mina na ufika ku local church yami utafika ukukhanze identify mina na ufika ku Free Evangelical at large utafika ulikhanze ligalelo la kamnaku lokwentiwa ngilo angiphikwanga tshela makhelwane tsana ungapopikwa lapha inhlitiyo yakho ikhona khona. Hawu ulingsala amadoda lalethi inhlitiyo letimbi ladelwe kulamalanga langa layahamba usuwela umuntu webantu angakathunywa nangumuntu efika abone umntwana wakulela khaya athi ngiyakuthanda mntwana ebantu bese afilapha kukhokha lokufanele awukhokhi ngani ngoba kwasho wena wathi inhlitiyo yakho ila tiphi izinto takho letangena la. Funa kuze sikuhambele awusuka wena umuntu lokuphuma enhlitiyo yakhe yaya lapha akahanjelwa.
awukuthula enkonzweni manje angathi nomlingisa umlomzala engala nikhona abathandekayo inhliziyo yomuntu yangena la Pentecostal uyawubona imbasha takhe la Pentecostal uyawubona kweshumi kwakhe la Pentecostal nana umuntu efikile kusimakathe uyawubona into takhe tiya etintweni tasimakathe kepha nangabe inhliziyo yakhe ingefikanga lapho naba uyiva lento lekishoko hamba uyombuza umsinzisi athi labantu ngisethi inzebeni temilomo yabo kuphela etinhlitweni tabo angikho andeke sesiyabancenga boncengiwe thule enkonzweni awusiyabancenga boncengiwe ababuthwa nekubutwa abe athi Ruth chapter number 1 verse 16 athi ungangincengi namhla sihlushwa ngemakholwa ayancengwa liyancengwa lelikholwa funa ulikhulumise kahle litawusuke lidube bese lenda njani bathandekayo bese liyahamba lalela uthi 30 John balungile bahambile ngoba vele bebangasibo bethu lala abantu bahambe ukuthula enkonzweni basibambelela kahle kahle ngoba ngibona bahambe bajova abantu lethi imali letingaka lethi hambe sifuna lapha esontweni uyathi thina sesimangele wonke lamalanga basifuna imali kude imali letingaka bathandekayo awumangali ukuthi lethi imali letifuneka la sontweni dincane kusuka indvodza ibe yinye nje yakhe phasa wendlu ilingise mine ayama ikapheli nekuphela ngiyawuthi ngiyiqedza ndayiqedza sekenda nje ayimemi umuntu kusuka yona nje nemkayo bagutseleni boyabo bayiqede futhi bese banibitela lento yabantu balobe kakhuluma la banibitela lento yalomfokati lobe kakhuluma la lothi sekunebo house warming sengikhohlule ukuthi umfundisi bani nikhona bathandeka basibuyani sesine house warming abanibitanga ukuthi sicela ama donation tinhlitiyo tabo tisuke thi la kuloku labakwendako lalelani bathandekayo lokweshumi uthi simakathi nasaqhubeka uthi nginenkinga nani lokuthi kungaphumi akusho ukuthi kude kona balingisa umfati waseSamaria ngoba umSamaria uyahlupha umSamaria ngoJesu asinahamba ningabongena emthini yemaSamaria manje kuhlupha ngithi emaSamaria asangene ekhathe esonveni ePentecostal sinemaSamaria kunemaSamaria sesiphoqosini ningamangali bathandekayo lesonvo lami lasephoqosini kunemaSamaria sesiphoqosini kunemaSamaria sembabane kunemaSamaria angala ayahluphe emaSamaria lomSamaria awunathise sine athi lomSamaria ungicelelani emanti akasho ukuthi kude emanti uthi ungicelelani emanti ngoba wena ungumJuda mina ngingumSamaria kwami lokudla emaSamaria akadlelane nemaJuda kube ungumSamaria ngangiyakudikela ngangiyakuphakela manje wena ungumJuda mina ngingumSamaria ngeke utholele lokuba ngumJuda kwakho timbasha bathandekayo tekweshumi imfundisi igama baholile la kulenyanga njoba baholile nje tiye kubantu bangakubo labadlelana nabo labangadlelani nabo abakatifaki timbasha tabo nekweshumi kwabo lokusikhuluma nje abakakufaki futhi ke abakakufaki nje ivulekile imilomo ingange yabhabula bayakhuluma fundza verse number 13
Funza 13 into othandaza mngami ishoni lelikhasikhathi sami. Simakadze uthi nikhulume kimi emavi lanelulaka. Lalela uyabona kwase kwakweleta indoda yakweleta tishume. Hayi ngiyekele wena. Hey, ayakhuluma abantu labangakhokhi kweshumi. Nalaba la social media dingwenya. Labakhokha kweshumi abasho usukweli testament lelidzala. Kodwa ngilaba bangakukhokhi kulaboguluva. Mina ke babe mahlalela ngeke ngathi ngibabona babavulele lepage la. Ngachafada. Basi iTestament lelisha alikhuluma lutho ngekweshumi ngathi ke mina kushiyana ukuthi ufunze kanganani ningakhohlwa abathandekayo angafunzi mina mhlambe ngaze ningibone ngikhuluma icathanisa na dokotela ngicabanga ukuthi hayi kunekufunza standard 9 bathandekayo shayela standard 9 tandle egameni la Jesu. Haleluya. Lalela nabakhuluma lapha bayakhuluma iTestament lelisha alikhuluma lutho ngekweshumi na Jesu akashongo lutho ngekweshumi nebapostoli abashongo ngithi kamne kushayela ukuthi ufunze kanganani. Akuthula enkonzweni kuthula makholwa bathi hey le Testament ngithi mne siyaliva livesi lelisitshela ukuthi cha singade saba nankinga nemasabatha nikhona abathandekayo. Siyaliva livesi lelikhuluma ukuthi sikade saba nankinga nekusoka singakuyeka kusoka ngoba manje sekukhona nike just one scripture lelithi stop tithing. Nangaba khona nala endlini lokanginika livesi lethi sale nikuyekela nje khokwa kwe liphume ngoba uNkulunkulu akakhuluma uTishashu nakakhuluma. Kuhle kwendvodza yangalanga kithi yethi ayinjaya yathi ngilokwabonwa ngimi kani ikhuluma Tishashu. Njalo na ibita lenje hey lokwabonwa ngimi akakhuluma Tishashu simakathe bathandekayo akuthule enkonzweni kuthula makholwa kepha usathane behlangena nje abambe inhlitiyo tebantu kuthule enkonzweni. Lalela uNkulunkulu obengeke zayivale into lemnanzi ka yaze bamnanzi into uthi yena nangabe ningenisa lokweshumi nalemnikelo la endlini yami uthi ngidawuvula emafastelo asezulwini kuthule enkonzweni bese ngiyanibusisa. Lalela kwavaleka la ngasezulwini kuvuleka emafastelo angaphasi. Awukuthule enkonzweni bathandekayo. Funza blaket funza lo verse 13 wakhona. Nikhulume kimi emavi lanelulaka. Bayakhuluma njalo nalo babe lo sekomitini lengakakhokhi kule nyanga njoba sawe uyakhuluma. Awutshele makhelwane thani uyogcina nini ukukhuluma wena. Somele ngibafunze. Nikhuluma emagama nalabuhlungu. Nikhulume kimi emavi lalelulaka emavi labuhlungu. Awulalele ukuthi bathina awulalele. Noko niyabuta nithi sikhulumeni lokumelene nawe. Asiqhubeke. Nitsite akunamsebenzi kukhonda uNkulunkulu. Laba ngakalesi kweshumi inkinga yabo bathi lento ayisebenzi usebenta ngcono nangiya embizo yangibiza lo lapha yana kalomahasha ayibonga ingozi singamane ngithatha imali yami ngiye nayo ngibhizi yangibiza ngethe ngayimikisa kusimakade ngoba sizuzane. Yini nje lesizuzile ngekwenda la kufunako. Yini nje lesizuzile ngekwenda la kufunako. Nange kuhamba njengebantfu labalilako embi kwasimakadze longisomandla. Noma sengingakuyekela na uqhubeka iBhayibheli liyakutshela ukuthi kunencwadi yesikhumbuzo lebehle ivulwa lapha endazi. Likhona abathandekayo nayivulwa ivulelwe labalungile bakhe. Angibiyele kule ngikushiye kuko sitongena sithandaze ngoba isikhathi sami asingivumeli. Ayibonge inkosi. Lokho lesikhulumile lokweshumi bathandekayo. Akusiko kwaseBhayibhelini kahle ekuqaleni kwako. Originally it is not biblical. Yinto emahedeni. Buka makhelwane wakho zalini bemahedeni.
emahedeni agcwele wonke umhlaba lalekina khona nje emahedeni nesinanathelo tethu tibethe tikhuluma unawuthi lalela nje uyativa ukuthi sinanathelo temahedeni ngoba lethi nanatelo tibethe tikhuluma letinto lesingito awukuthula enkonzweni awukuthula makholwa ngifile nje nalo babe lomunye lapha athi bese kusala labanye ayibonge inkosi ngize ngakhumbula leyazi buhedeni kahle kahle awukuthula makholwa ukakwathi nekwata siwe sendabuhedeni ngoba lobuhedeni bethu bunesithicwanyana lobunaso lapha nikhona bathandeka kuthi mase kunje tsineke emabhele laluhlata la njengencoshane tsine baselenge nasecetshwako tsine lesingonlutho nikhona bathandeka lalela lalokuthi kuthiwa asonlutho kwase kunenkinga lapho kwaze asikonlutho buhedeni tshela makhelwane tsani buhedeni lengo yekweshumi ke ivela emahedenini njani Abraham uyaphi nendwe emahedeni tshela makhelwane tsani sothathandaza ebhuti buya lapha mina ke kitchen ngithera lo ngithi esikhathi sekunifunzela lokho manje ngithera lo mbaba waAbraham iBhayibheli likubeka nje imbaba qaqa nje uyabona kwakuyinkunzi elihedeni leli kuthiwa futhi this man abenganaso sithiko abekhonta tithiko so Abraham nakakathera umkhuba lobo wentiwa boSiriya bayawathi bapheya ema-tithes before Abraham gave tithes nabefika Abraham atalwa ngithela uyesuka thela lapho ufundisa indvodzana yakhe uyifundisa indlela yala ekhaya kukhonta tithixo lesithixo sasingabekwa sibe sinye uhambe yo research alivule ngisho kwakubekwa sithixo lesi sithixo semvula lesi sithixo sekutalana lesi sithixo selanga lesi sithixo sempi you can count etc and etc nikhona abathandekayo so nathi bekwa lethi thixo la Abraham nakafika uNkulunkulu wathi phuma endlini kayihlo phuma ihlotsheni takho phuma eveni lakini senje imisimakathi uyenza weni la ngakukhombisa khona esuke Abraham aphume kodwa akakhohlwa ukuthi lekhaya kube kokwendekani kuyasuka lapho sawahlala phasi mina kethu kuyasuka lapho kufika abantu emakhosi lasihlanu athumba Lothi umntwana emnakabo Abraham. I'm trying to summarize what I'm saying. And then laba abathumba uyesuka Abraham organize khona la kuye la hayi emadodza laphikiwe uorganize khona la kuye uyaphuma uya embini ufuna kulanza umntwana emnakabo lothunjiwe nikhona abathandekayo nakaphuma Abraham aya embini ngumuntu lo watiko ukuthi kukhona sithiko sempi na uyembini akuyiwa mahala uyawuphethe sithiko sakho nikhona abathandekayo uthi sengidakwenda njani manje ngoba thixo tonke lebethi khona nesembi sasale ekhaya uthi kepha kukhona into lengithe nangiphuma ekhaya kithi ngaphuma nayo ibitwa ukuthi uJehova Sebawothi uJehova wempi lo sethi kwawo konke uthi njengoba ngiphuma nje ngilihlanzana ngimncane kunalabale kuyobhekana nabo kodwa ngiyathi kuthi akusiko kwami kulwa kungokukaJehova and then wahambe alwe anqobe athanganqoba wawukungumkhuba wakhona kuthina ngabe kunengosi lephethe lengiyona ibonakala ukuthi ilaphethe ithixweni nanithina nibuya lemini bese niletha le offering kule ngosi kulesithixo lesinqobelako
nikhona abathandekayo kulesithixo lesendadani bathandekayo lesinqobelako ngiko Abrahama kude lapha akopa khona wathi akusesiso isithixo sababe sembi kodwa nyalo losanqoba timbi ta Abrahama nguJehova uThixo umnini mandla wonke ngiko angatshelwanga kusi njengoba unqobile nje mikisa kweshumi wathi thathela yena wathi amandla ami ala kuphumelela kwami kula kunqoba kwami kula kuvikeleka kwami kula kude lo tangitsinza ngoba emandla ami ala kuwe simakathe ayibonga inkosi yasezulwini nangabe simakathe athi nine seningaphasi kwesiqalekiso abesho ukuthi emandla ami sengiwa withdrawile kini ngoba nine anisang honorish kahle kahle na ungalethi kweshumi you are telling God because kweshumi is always doing the talking. Tshela makhelwane it's always doing the talking. Kweshumi will always talk. Kuthule enkonzweni. Kweshumi kuhlale kukhuluma ukuthi wena uvikelwa ngibani. Wena emandla akho akuphi. Nangabe ungakukhokhi usuke sowuthumela imessage kuba sezulwini ukuthi mina angisakudzingi uNkulunkulu. Sengingatimela, sengingatilwela. Sengingatigijimela sekude lengikudzingako kuwe bantu abami bayawuvikelwa ngimi tinkomo tami tiyawuvikelwa ngimi ifuyo konke lifa lami kuyovikelwa ngimi kepha nangabe usengilolu hlobo lwemizalwane lolwatiko ukuthi hayi anginawe amandla kodwa ukhona lo nemandla lengihamba naye mbambamba nasiphuma siya emini asiyithi ne emini kuhamba yena emini efika sithulani nine athi angasithulani nine asingidakulwa mine athi angalwa anqobe athi hayi lokunqoba ngeke ngikubithe ethi kwasemaphakatheni sengidabuya nginike naba bese ngiyaba declare ngithi you are more than conquerors. You can't be more than conqueror except God can conquer your battles for you. Ayibonga inkosi. Ngicela sithandaze bathandekayo namhla emini. Ngifuna ukuthandaza nemuntu ngoba sowamangala. Timbiti yakho uyakhwishita mama uNkulunkulu akadzingi bayona le mali akadzingi bayona le ngomo kude kahle kahle la kudzingako. uNkulunkulu ufuna kubona wena na utomkhonta utokhombisa ukuthi simakathe nalamuhla solo emandla ami akuwe impumelelo yami ikuwe. Cela kuthandazana emuntu ke ufuna kuthandazana nangulo kakhokho kweshumi January February March April namhlanje solo kakhokho kweshumi ufuna kuthandazana egameni la Jesu kuthele ngimfuqa ngengane angifuqi umuntu ngengane bathandekayo ngicela ukuthi kube ichoice yakho. I have just only brief you ukuthi kwende uthini wena ngalesento sakho ngoba lento lena isho ukuthi uNkulunkulu ngiko nje athi ngiyawuvikela konke lokudlako noma kudleta inkomeni noma kudleta imbashe ngoba bakhona abantu labadlelwa imbasha tabo ahole lamhlafuke ngakusasa ekusena sicela imali yebus fare. Cela kuthandazana emuntu lothi simakathe ngelekelele bengingadi mina ukuthi ngikhuluma lento le bengingadi ukuthi ngisise ngidawuvikela ekhaya lami ngithi sekunemandla ekuthendela sengingenda ngaphandle kwakho ye wena litakubulala letimbi letikhona leti la tifuna umniyo wato nangaba khona lothi mfundi sithandaza nami avela sukume masinyane nje bathandekayo agijime kuthi lokuhlabela lesikwenda agijime nje ethe ngaphambili athi mina ngisafuna uNkulunkulu angivikelele ekhaya lami agijime ethe ngaphambili and ngicela ubambe kancane nisetha nje iBhayibheli lithi na ungenisa lokweshumi kuthiwa ukuthi ngenisani konke kwelishumi cishe ngashiyana tingwenya letinye ngala ngoba tikhona tingwenya letinye letisala la leli gama lelithi konke kwelishumi lisho ukuthi njengoba nje bekubonakala ukuthi ngifuya inkomo ngine feedlot nangabe
feedlot seyingenisile kufuna ukuthi kube khona kweshumi lokuqhamuka ka feedlot nikhona abathandekayo nangabe ulimile kufanele kube khona kweshumi lokuqhamuka ekulimeni kwakho nangabe mhlawumbe ufuyile kufanele ukuthi kube khona kweshumi lokuqhamuka etifuyweni takho nangabe mhlawumbe kungena timbasha kufuna ukuthi kube khona kweshumi lokuqhamuka etimbasheni letingena kakho ngiko kuthiwa konke labanye ke dokotela bavele nje bathi lapha uhulumende angifihlise khona inhloko sengidabokhokha khona nje bajabule boBishop Gama ukuthi hayi inceku babe mahlalela yethembekile kepha kunetingoma eplazini tingangeni kweshumi kwato kunetimbuti kungangeni kweshumi kwato kulinywe nemabhontshisi kungangeni kweshumi kufuneka konke funa ukuthandaza nemuntu namhla emini ilanga libalele lothi bengikuletha kweshumi kepha ngingakulethi konke ngisho umuntu ngaphambili ngambuka umakhelwane don't talk to your neighbor lenza bayinegotiate kwathi wena uthi likuphi lakho lithemba ngisho umuntu ngaphambili egameni lika Jesu oh hallelujah gijima buyani baba